na customers abawo na chi na papa o ka se na setiri ni nti muhuru amane a enhira ne nti nipa no kra wo ye tiri ni na enhira ba na amane beba na so wo se ye tiri ni na wa ya fa ni enhira me abribia papa ba ko abe peda sem o Bible pa Job o se Job amane hunu ye keka ka se obi anya bi da but ni nyina chi wan fa fans na ankoma bro nsam ankoma ba ifuo dabi Job hunam kra ni nipa dua kra proitete according to Bible but ni nyina chi nipa bad nche kra be confuse no ne yere kra confuse no say master baby wo do de be ya po awurade wo say master awurade amamade pa na magye na de bone na aba de menyi ana say Job ye mu bi eneda ya master eka pompo ba ko miensa ball no pepepe ye we de mi nua ba kua mansa ni mu bi wo ni mu bi e obi master sa obi na me da me ka she di padum say yi sa obi no to njan because say we de bone ekopie court na say ba say magistrate catch us say Eda Santie me do yes example wo de bone a wo ye wo say e ba yie na ye dey e ye wo ye ma 1 year kwache sa ba yie de bra na wo fa ho free kodi ho na ba kwache na ba wa na sem na to wo timi kwache obi afema eti bobra pa na wo anya problem bobra pa na tinya bra boye de eni wachi bobra pa no akoma nya de ento yam hallelujah amen ye ebedifo bu baby say ye pa afase a na ho na ada bo so price wada because no ni afase etu so oba ira of afase ira emfa ne ho yes ti pa ye be kroma abo akoto eje dey onu emfa ne ho nka ho na da ne ye pa be ya Kristo ni mapa wo de wo ji ama ho hallelujah amen ana be ka bo anti ase yes ti pa ye be kroma akoto emfa ne ho eti se ka wo ye Kristo ni mapa a wo di awurade asem so awurade hye so ablabo tre ne so a ye ka be yi asem a e ka wo de emfa ho kla ana ba ka be me refi ka be de toa me ka be de toa be example toa ye to ya na uza wo de sika hwehwe toa ho a hwema sana Kristo ni mapa a wo kura wo mudiem Kristo ni mapa a wo no de awurade asem na ya adwuma no master what is that toa ye de ade hwehwe ho hwema mabrabo papa ni tinu my righteous life ni tinu na sa no tinu wa na sa be yeso be ye wa basa ehosi aga anko ba bia kofi Matthew chapter 5 verse 10 no say enhira ne wona tiri ni nti otan na osura hinie no eye won dia yes so wahu tiri yo hu asem do kan no yes eso na Christopher Jackson ya brabo ne ye den ebo eni ye di asanko waso nem eni ye hye ye nkom nko a eni ye ka edi ye nko a kyerɛw ye be hwe di pakasifuo miensa bi wo kyerɛsɛm ni mu a awurade akase di adanse ye den efa wo ho fa me ko Ezekiel chapter 14 Ezekiel chapter 14 verse 12 to 20 ehɔ na adwuma ni nyina be sie ya be hwe abrabotre ne de tumi firi mu ye den eba ya be hwe abrabotre ne de tumi firi mu ye den eba because one man omudi ho Bible ni mu a ye se obi ye nyame ni page na no na obi adi ho a no obo obra eye obratantan a nyame di ni ho adanse de obo obratantan no ono ko gira ho ma other side say bi ono ye bronsam dia what you say ana de obo obratantan no so gira ho ma the righteous side a Yakobon dia na den na ye de na ye bresu yam pese ye bo bratre ne na so ye si ye nyame dia Ezekiel chapter 14 verse 12 atifian 7 say what is saying okwan titire a ofa so ne oman no die okwan titire ofa so ne oman no die o say okwan titire a ofa so ne oman no die okwan titire ekwan pa abrabo pa ade a wo ya wo Erade faso eni wadi ni ye kenkan ma me o say na Erade asamba me nchen say onipa ba Erade asamba me nchen say onipa ba se asase bi ye me bone po ye me bone di afomfasem na me tene me nsa wo won so a na me bu nipa na me bu ne panu dua mu na me bu ne panu dua mu na me ma ekwamba so na me twa nipa ne mmoa nyina free asase de so a na se merima ba asan yi adanse ne nie na se merima ba asan yi me ba adanse ne ba no Erade asem se Erade na kasa tirima ekwam ba asase de so na obu nipa panu dua na se Erade o se bu panu dua se ekwam na e den eba na se oma emmoa
eboni mpo ba asase so ebe wiwi nipa ebe chi nipa say de yare yi ba adansen problem say ba ye na Awurade say say nipa ba say e wo hɔ a nipa be ya Noah Daniel and Job wo hɔ a e wo hɔ a one day say the performance Awurade so wo di die one train ne ho na obeji wo train ne so and obeji wo and Awurade be hwɛ na wagye wo kra hallelujah amen so wo say Awurade every problem any idea bi a enye papa e be ba sase ne so no say the papa ba say e wo hɔ a Daniel Job ana aka Noah say the papa me say waka say omunkom hye hu o waka say omadi ye hu o o say omutre ne ho and Awurade Nyankopɔn be hye na ode be gye omukra amen wow opa we osofo kase say dan di boni wo sumase ena boni so di e nipa tam asem o what I say di boni wo sumase so obi ehun but we da wo be wo no masa be say wo to beti yes e da be wo to beti say yare bi kura bo na say yare na fo an contem na wo yare da wo chebe 1 year still wo to beti na so sofo mi an osuma mi o na bi an osuma mi oda ho masa onu onu de waye obeka wonka masa nipa na de ye sa kwada hye no me so obetoto na mo sa hwinim obrafo bi anim na say the righteous life dia otuni ba bia ekote Awurade bedu ho adanse amen said okay was say problem bia ba sase ne so na say emwa ba hwi nipa na say komba sase ne so na say the body bia ba say nipa ne ensai Daniel Job and Noah wanka so mo de omo gallons dudu a omo tibi feelings yo e go so omo dem o waka so omo de omo oil dudu a omo tibi hira so na omo trene hallelujah amen so aswe was one trene na ode beje won kra aswe Awurade Nyankopɔn asem ni Awurade na stop sa asem so it so so be de Awurade asem so dia wo be de Awurade achi dia masa ade ahia pa the righteous life call me was call se me ma mmoa bɔne chini asase no so me ma mmoa bɔne po be chinchi asase no so na odwere esofo na se odwere obo sampam ni pa nyina pa na edane afo na se dane afo asase dane afo bibia ni asase so ebe dane desert mpa mmoa no nti obiara rentwa mu fa so a sa mmoa de huhu nti no obiara ntwa mu fa sa asase no so mpa se merima ba sa yi wo so a sa nipa 3 yi bia mu sa wo ha se meti ase yi se rise wo ti ase yi Awurade Nyankopɔn asem ni Awurade asem ni ampa mabanyi ne mama wo renje won wo say we slave queen we fine boy celebrity was it with the anya na beji wo was it with the anya wo post na wo de wanya no asase so no wo de wa hyehyede nwonwo nan obi so friend say o ye star ona ma ne wa hyedwa ne no fu yi na agu so e no de threaten pama we trene was it safo de bi mpo ho a e do ra say ko o hye we de bi pie wo agya no be hye was wo hye na mo say the pam ye nsai o say de mo adanse e say the pam ye nsai wo ho a osabo mudi twaso ma me brother mo wani ko Bible ni mu pa o say Awurade Nyankopɔn asem ni Awurade Nyankopɔn asem ni ampara mabanyi ni mama ampo mabanyi ni baba ampo wo renje won oni won ko na wo beje won kra saafo yi kwa no beje won kra na asase no de ebedane afo asase de still ebedane afo ana say what do fine 17 ko ana say me de nkranta me ba asase no so Awurade so was nkranta po ba asase no so na me say na say Awurade say nkranta afa asase so nkranta mfa asase ni nyina so na me twa nipa ne na Awurade so wo twa nipa ne mo nyina afra asase no so na merima ba say wo so na sa merima me ensai sa wo hwa sa me ti ase sa Awurade so wo ti ase Awurade Nyankopɔn asem ni mabanyi ne mama mpo orange won na won anko na sa nipa me ensai ko ana obejo e dey ti na Awurade so obeje sa nipa me ensai trene the righteous life and what do I know team boa and Awurade to the boa se and o sa church mu say sa enipa me ensai e wo ho dia Awurade say wo wasiesie wo ho a wo na wo sie say wo ye star e wo Ghana wo na wo ka obi nka bi enye ho Awurade say wo show na mo say the righteous life and wo hwe and hwe sorry ahodo a ebu wo Ghana it's like a righteous life ni ye nyamu about 50% in pa Nko bi aka say yenye the face the country. I tell you brother. Because enipa na ye aka say ye ho no. Ye mu bia say twe ye wo say obi wo for the answer fix ade bi. But wo so abra what is saying. That the whole show.
Yeni ope. We are the open. Yema basa. Yanchi wunti. Otun edinti. Otunchi yenti. What the watch on wasa your home fraga down. Face the country. Face the country be na say no. Amreku a wo so abrabo a wo bo no enyo. Why is I don't say we tiri obi so na dia akare de ehwe wo so. Ya Christopher o my Ghana mi masa mo me ma adwen sakra no hu hia yen. Ghana sky we wie bi. Do so be we be only be we face the country. What you say? Also, I don't say that already the first side the palm and saying or the righteous life na dey e form ho. Train ya blabo. And say uko jom ekoto de na sa de ko no 5 cedi a uko asoli fi abako yan 20 cedi. Yeah. Aprobe na chewei. Aprobe na chewei. I say the person so a pastor. Say the person a D4. Eti we are training. Hey. What you say that say? Jesus. One be say that go see. Wo ko dwom no. Wo ko obi a ono ahye di dwa wo di dwa no. Okoto handkerchief no dozen no. Me fa so tori nyina say 30 Ghana. Wo yi ba ko 2 cedi a dozen ko be be say 12. Enti say 20 Ghana kra dozen 20 Ghana. No yi ba ko 2 cedi a odo ba go nya 240. Yes sir. What was the boarding? Or software, Christo Dio. What is that upon the boarding? What should the same handkerchief with the aquasodem? Would the same handkerchief aquasodem so one pay so talk about 50 Ghana? Jesus. Apple ya tono baku 2 cedi. 2 cedi. With me toma ni pa 3 million. What the heck? Where are training? When you go for fighting we do what dance here. Said you didn't know one need job what dance. It is half one COVID-19 crab and I am sincere cool. Yes. Because on Mr. Brabo baby what do no master and fat on one moon on him. Because obeying my brabo wrong as elbow. Obeying this super brabo headache all bo. It was a what was a crowd from a mini panel. I said of Benica apple. They will stay here that to the apple. Apple creative to apple back who was the 2 cedi. Or the 3 and 9 10 Ghana. That's the way a sofa. What's the one bumpire guso? A 2 apple back 3 million. A month for we and some master. Maria, Obia rebel doesn't bear the old. Well, I didn't find like I said, also your training. And as I'm up no all that stage, you cry a righteous mind. I say a righteous woman, I say, what's a sofa? I tell you. Yes. And that's why we got Papa we should answer here. No. One, we see obi dey na 20 boarding. But we dey more than percentage that's why can buburuja. Na akoto na bi abetuso. Adi bi abetuso. What dey to one for 2 cedi bi to so. Software. Dey become a software because the ready di nipa omo di na chi bi ho dance here. Ho na ye hye. So wo so dey ye nu ho dance here na. And I was your righteous life di bi ana. Ah baby ba na e bodi a. Ebe ma ahotaba. Bese wo tu betwi daache. Yes, Papa to asoma me. 19 ko. Ana say, me ma owuyade ba asase. Awurade so ma owuyade po ba asase so. Na me hwie ma bufuhie gu so. Na wese wo hwie na bufuhie. Moja mu. Ni moja bu gu asase so po a. Se me de twa nipa na mu afra asase no. So awurade so odi twa nipa na mu nyina afra asase we so a. Na say Noah. Daniel. Job wo so. Job e wo so bia. Se me tie asie. So awurade so wo tie asie. Awurade nyankopon asem ni. Ampara. Orenjo obabanyi ana obaba. Onye sa timodefo no. Na won de. Na sa de pom yensa de. Wo train so. Praise the Lord. Hallelujah. Righteous life. I don't pay abo hu dawru. Amen. Abrabo train e de abo hu dawru. Eti obi aka ye Kristo ni de. Aka wona maka train e bo ho. Because ya kinka Bible na according to Christianity kura e ba ye no enye omo na frɛ omo sa o enye omo abrabo omo bo omo movement said omo kasa said omo anam otuotie said otode ye kura na sense saka kura dimidi wa de sa brew o ma me wura fi wo sesa ma me bro so sa na nipa kika bo krofo mo ne Yesu na nante ya mpa to omo ya Kristofo na wo de na ya church say de na ya church say master Champete si ba ho do a ebuaifo na we sansa no